Urubuga Global Firepower rukora ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ntangiriro z'uku kwezi rwasohoye urutonde rwerekana uko ibihugu bitandukanye byo ku isi n'uko birutanwa mu mbaraga za gisirikare. Ni urutonde ruriya rubuga rwasohoye nyuma yo gukora ubushakashatsi ku gisirikare cy'ibihugu 145 byo hirya no hino ku isi. Global Firepower mu gukora uru rutonde igendera ku ngingo zitandukanye zirimo amafaranga ibihugu bishora mu gisirikare, umubare w'ingabo bifite n'ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro, imodoka z'intambara n'indege bitunze, ndetse n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare bifite. Murakoze kuba mudukurikiye. Muri iki kiganiro cyacu turibanda ku bihugu 10 bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Muri ibyo harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muhawe ikaze. Igisirikare cy'u Rwanda RDF nticyashyizwe ku rutonde rw'ibihugu 10 bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Ni mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiza ku mwanya wa 8 mu bisirikare bikomeye muri Afurika. Abasesenguzi bavuga ko gushira Kongo kuri uyu mwanya ari nk'ubushinyaguzi mu gihe yananiwe guhashimirwa yitwaje intwaro yayogoje uburasirazuba no hirya no hino mu gihugu. Hari abavuga ko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha ingengo y'imari nini mu gisirikare ntacyo bihindura ku buzima bw'abasirikare kuko amafaranga atikirira mu mifuko y'abakomeye. Urubuga Global Firepower rukora ubushakashatsi mu bya gisirikare mu ntangiriro z'uku kwezi rwasohoye urutonde rwerekana uko ibihugu bitandukanye byo ku isi n'uko birutanwa mu mbaraga za gisirikare. Nk'ibisanzwe ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa biza imbere mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi, mu gihe ibihugu nk'u Rwanda bitagaragara kuri ruriya rutonde. Duhereye nko ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Libya, ku mwanya wa 9 turahasanga Sudani, ku mwanya wa 8 turahasanga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mwanya wa 7 turahasanga Morocco, naho ku mwanya wa 6 turahasanga Angola, ku mwanya wa 5 Ethiopia, ku mwanya wa 4 turahasanga Afurika y'Epfo, ku mwanya wa 3 turahasanga Nigeria, ku mwanya wa 2 Algeria, naho ku mwanya wa 1 turahasanga igihugu cya Misiri. Hari abavuga ko gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myanya y'imbere ari nko kuyagaza kugira ngo abakora izo ntonde babone inzira yo kugurisha intwaro no gusahura ubutunzi bw'icyo gihugu. Murakoze kuba mudukurikiye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe